Imam ideju. Počnimo s tortom. Mora biti okrugla. Čekam vaše prijedloge. Naravno, počnimo sastavljati tortu. Trebam slojeve za to. I naravno, svaki sloj mora biti ispunjen kremom. Trebalo bi biti mnogo slojeva. Na kraju stavimo primamljivi biskvit i super! Molim vas, nemojte biti ljubomorni, prijatelji. Sada uzimamo najoštriji nož i izrežemo krug iz torte. I ovaj put mogu piti kavu. Uspjelo je, ali to nije sve. Uzimamo sirup. Prvo ga probajmo. Ukusno. Sada ulimo 2 vrste sirupa. Super. I još 2. Super. Pokrite komadom biskvita i... Sada uzimamo slastičarske vrećice s kremom. Istisnite kremu na tortu i napravite prekrasan uzorak duge. Ne zaboravite na sve boje. Kako postaje svjetlo i lijepo. Oduševljen sam. Hej, što je to? Čokolada? Tko me zaprljao? Baka. Pogledaj što si učinio. Zaista? Pa, obrišimo to. Žao mi je. Nemoj to raditi. U redu. Nastavimo kuhati. Koristit ćemo čokoladu. Prvo ga trebamo rastopiti. Baš tako. Zatim ćemo dodati malo meda. Ravno uzdjeluj. Pomiješajmo sve dobro. Kakva divna aroma. Odakle dolaze te pčele? Odlazite. Šic, hajde, smetaš mi. Dobro, sad ću te udariti. Hajde, padam. Što je to tutnjava? Kuhar je pao. Pa, događa se. Nastavimo kuhat moju tortu. Ispalo je super čokoladno žele. Treba ga uliti unutar torte. Baš tako. Prekrasno. Zatim pospite tortu čokoladnim strugotinama. Nevjerojatno. Torta nalikuje na ogroman bombon. Kakva ljepota, što moj unuk radi. Martine, pusti da ti pomognem, dragi. Baka će uvijek biti tu za tebe. Vidi, uspjela sam ga otvoriti. Hvala. Bako, i probajmo žvakaću gumu. I šta ih? Ukusno. A sada je trebamo istisnuti u tortu. Lijepo, zar ne? Čekaj, je li to sve? Je li gotovo? Premalo. Sada uzimamo Haba Baba i omotamo cijelu tortu s njom. To je tako brzo. Super! Bako, imam ga! Pogledaj! Dobar dečko. Što se događa? Čekaj me. Ovdje sam s tobom. U redu, Jennifer, izvoli. Vau! Jesi li sve to napravio za mene? Super! Počnimo s ružičastom tortom. Pusti da je narežem. Što je unutra? Wow, ružičasti žele? Super! Probajmo ga. Čekaj, to je žvakača guma. Mogu napuhati balon. Fora! Probajmo sam kolač. Ukusan je. Sad je na redu čokoladni kolač. Da, hajdemo ga prerezat. Wow, unutra je tekuća čokolada. Jedva čekam probati. Volim čokoladu, tako je ukusna i slatka. Jako sam uživao. Što još ima? To je torta u duginim bojama. Pogledajmo što je unutra.
Wow, to je duga, tako lijepo. Pustite me da i ja probam. Tako ukusno. Ne mogu prestati jesti i donio sam svoju odluku, a to je da je kuhar pobjedio. Nisam ni sumnjala da naša Jennifer ima dobar ukus. I sada sam tako gladan. Želim jesti tjesteninu. Idemo. Čekam vaše recepte. Odlično. Već imam ideju. Uzmimo špagete. Preduge su za moj lonac. Razbimo ih. Stavi to u vodu. To je bolje. Što si smislio? Kakva noćna mora koju sam upravo vidio. Osjećam se loše. Želim to zaboraviti. Krenimo na posao. Koristit ćemo šejker. Dodaj malo mlijeka, brašna i jedno jaje. Onda dodajmo malo čokolade. Pomiješaj sve. Protresi. Super. Sada imam čokoladno tijesto. Moram napraviti tjesteninu. Imam poseban uređaj za to. Mogu brzo istisnuti čokoladne rezance. Bako, nemoj se miješati. Istisni ih izravno u lonac. Savršenstvo. Sada čekamo da sve zavrije i skuha se. Spremno. Sada to prebacujemo u kantu. I gotovo. Imam nešto puno bolje. Tjestenina. Trebamo ih staviti u kalup. Stavili smo mozzarellu na vrh. Što je to tutnjava, Martine? Stani. Daj mi čekić. A ljedeće. Trebam zgnječiti rajčice u ovu kašastu smjesu. Zgnječi ih i evo ga. Sada prelimo ovu kašu preko tjestenine. Prekrasno. Dodajmo još malo sira na vrh. Odlično. I stavimo ga u pečnicu. Dušo, što radiš? Pokušavam izvaditi tjesteninu iz lonca. Zalijepila se za dno. U redu. Što je to? Užasno. Što sada mogu učiniti? To je to. Napravit ću kineske rezance. Instant i bit će brzo i ukusno. Tako, samo ulijem vodu i gotovo. Jennifer, probaj. Izvoli, draga. Wow, napravio si puno toga. Počnimo s čokoladnim rezancima. Ovdje su čak i čokoladni štapići. Lijepo miriše. Ukusno, tako ukusno. Probajmo i štapiće. I oni su ukusni. Svidjelo mi se. I što je ova ljepota? Pita od tjestenine. Super su, da vidimo. Miriše ukusno. Nikad prije nisam jeo nešto ovakvo. Ukusno je, sviđa mi se. Dobro, što je još ostalo tamo? Nešto čudno. Jesu li to instant rezanci? Pa dobro, hajde da probamo. Možda je ukusno. Pa, nije loše. Ali mislim da je u ovom krugu baka pobjedila. Jupi, pobjedio sam. Tako sam sretan. Hvala ti, Dušo. Sada mi napravi hot dog. Hajde, ovo je posljednji. U redu, ali volim razmišljati o tome. Šefe, što želiš? Hej, to su moje čipsi. Martine, trebam samo paket. Hvala, stavi mljeveno meso u paket, zatim ga prži s ovim plamenikom. Sada vadimo ukusnu kobasicu. Uzmi mekano pecivo, treba ga prerezati. Moja pila to može. Wow! Što radiš? Poli, prestani. Neću ti dati pilu.
Onda uzmi, jer sam savršeno prerezao pecivo. Stavimo ukusnu kobasicu unutra, posipamo kiselim krastavcima i prženim lukom. Sada ga prelijemo kečapom i senfom. Oh, da, kako je ukusno. Pa, vratio sam se. Oh, dobro sam, mislim. Pa, razvaljajmo tijesto. Pospi malo brašna na valjak i razvaljaj tijesto, baš tako. Sada ga izrežemo na trake i uzmemo jednu traku, omotamo kobasicu u tijesto, baš tako. Stavi to na lim za pečenje i imamo hrenovke u tijestu. Čekamo. Imam samo pecivo. Ti nemaš kobasicu. Oh, hvala, bako. Sada mogu napraviti hot dog. Ups, kobasica se slomila. Oh, hajde, neće uspjeti. Što još mogu učiniti? Što ako napravim slatki hot dog? Uzmemo Twix i pričvrstimo glavu i noge na njega, a s karamelom ćemo napraviti uši i rep. U redu! Baš tako. Pogledaj to, tako je slatko. To je čokoladni pas. Bako, što se dogodilo s tvojim hot dogovima? Što nije u redu s njima? Sviđaju mi se. Prelimo ih u macima, baš tako. I ukrasimo ih koprom. Sada ih pošalji Jennifer na kušanje. Spremno je. Jedva čekam sve isprobat. Počet ću s najvećim, da probamo. Ukusno je. Super. Što je sljedeće? Oh, izgleda čudno. Ali dobro, probajmo. Kopar, mrzim začinsko bilje. Što još imamo ovdje? Pogledaj ovog slatkog čokoladnog psa. Vau, preslatko je. Probajmo ga. Ukusno. Volim Twix. Martine, pobjedio si. Pobjedila sam u ovoj rundi? Super. Hvala, Seko. Tako sam sretna. Jeste li uživali u našem videu? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.